Ovo sada nije večera, ovo je demonstracija sile tanjir po tanjir. Koncept stres na tanjiru započinjen korpicom sa kozicama, zatim ide jagnjeća pašteta sa ovčim sirom, šumskim voćem i lešnikom i onda kombinacija pečuraka, smrčak, vrganji, portobelo i šitak. Tako jaki sa hobotnicom i creskim biljem je servirana na pravoj hobotnici, a mimo toga svi tanjiri su unikatni i prava umetnička dela. Upravo ste videli kvarnerskog škampa pre i posle, na slici je gospodin koji ga vadi iz mora, rep škampa je umotan u lardo pa blago prodimljen na hibačiju za senzacionalan i miris i ukus. Ispod je gel od paradajza, a okolo majonez od creskog bilja i majonez od biska. Ovo sada su lignje, ali u obliku taljatela. Boju duguju plavoj spirulini, kao prilog su tu krompir i morsko grožđe. Naredni sled je dry ageovani file oslića sa kavijarom i esetre preko. Sos preko je od ostalih delova oslića, a za dodatni umami u njemu je i ostriga. Nisu samo tanjiri, posebno dizajnirani, pogledajte escajg. Preman je za glavno jelo, a to je creska jagnjetina. Sa strane za umakanje, to jest za mene, je izdvojeno ovo. Prilika iskorišćena. Jagnjetina je marinirana 12 sati pa su vidirana 24 sata. Eko su bila hrskava vlakna jagnjetine koje su pržena pa im je dodat majonez od sremuša, a sa strane palačinkica sa bešamelom od pečuraka. Za prelaz na slatko ide jedan sladoled od aloe vere sa malinama ispod. Tu je također i krambl od badema i čokolade. Glavni desert je mešavina ovčijeg sira i mleka. Unutar sira je artičoka, a karamelizovanom je belom čokoladom, limunom celerom i prženim pinjolima. Tu je i prah od biljke drača pomešan sa mrvicama od koštane srži. Petit four su kadulja, med, lavanda i na kraju maslina. Svako jelo koje sam predstavio prati adekvatna fotografija. Neke predstavljaju prave ljude koji stoje iza sirovina, neke same sirovine. 95% njih je iz kruga od 5 km okolo. I na kraju dobijete vrećicu da ih sve lepo zapakujete za poneti.